At dati dito yung modular center, dito yung madadayong nga sa Nicolas, kat hindi magkitain, iti pa nagdamili da. Hala siguro nga 50 nga tawonon alula nga gamdamili ka. Sa ano na siya? Elementary ak idi masursuro kung timon una ko obrao ni dikwa dete kalub tibangan. Ay kalub tibangan lula. Mabibibira. Ketang ka nagsarakan ti sa bali nga trabaho uno pagkakitaan lula. Patulong idi. Yung talaga nga ayat mo latamot ti anaya. Agdamili. Sa elementary amot nagpatingga ka. Ay wala. Hindi na kami matkabaalan di mga pagadalon na kami nagkakabsat di ka katulong lang tamat yung nagbagbag sa akin. Owen lola. Ang kumraming ibaba. Owen lola. Ngam ti pagmetan na dakay ti may isang kumbaga treasure ti ili nga sa Nicolas ta. Adda kayo nga mga idol-tuloy ti tradisyon aya. Ay owo na sir Reyna. Ngay. Iti pa nagmasa niya, garami dati. Di ko na da sir nga peso nga anak ang mapabak na nga peso. Nga tila importante lang dete masalbar na matkid diti inaldaw-aldaw nga kaslang kumano si daan ag serbi. Wan lola. Ang ka nga makagatang kadigiti alikamong kumano. Wan lola. Kadagiti yung ala, dagiti matkadaduma, babaon matkati alas karigta, damat ko dagiti na pag-adal na anak. Uwan lola. Ano ti matay tayo nga nakanta yung lola? Teresita Martinez. Teresita Martinez ni lola ne, kag damdamili. Para barangay na, umayak lang damdamili, tita ay bandak matlang. Ay, uwan lola. Ito iti nalpas nga inubra ni Lola Teresita. Dati talaga nga. Dalpasan. Dalpas na ko. Pwede no ka na sir? Pitpitan lang to pa lang angel Ay pitpitan, darapay no ka sir? Sabag sa sabat. Hanga kaputa kas tige plastar na langgel, pag plastaran naman. Plastaran matbasi, kaya diwing na Tablong ton nun alpas man na langgel, koin lang tumat gato. Iti katan na dagiti raprud na. Adan to pala obra na dati sa nata. Ulaan to man Lid-lid to man dagitinan. Ay, natrabaho talaga yan Lola. Ano trabaho langgel. Dati bato nga pagpasaling. Dagitin mapulaan to man lo magpa. Dati talaga maluto. Maluto no ka digiti ante Lola. Ato tirang ramit nga masapon ko kay pamilya. Tas lang to nakadete pipit. Mo sa atin ka tagar-aramin pipit dito. Wala tani pitpit angkel. Digiti ka kasti nga bato nga nasimpa. Iso dagiti ti pa mako nga pagpalinis. Tukno. Digiti ti aramatan ti dalikan. Tukno. Ket anamor, makunam Lola digiti ket na agdamili. Message kan ko. Katalakatan o daman digite mayat nga makasursurot ti agdanili akot alakot aramidin dalata ta syempre han nga mapukaw deti nga tradisyon ken sa amot amasayang deti talaga nga taktak mo nga mga ramid ta syempre kwartamot lang ato inukwa ken napatagmat a pagsapulan at least adda pagobraam ket anar Lola ay yamanak launay alawon sir panagdamiling ay sabi lang ko agtultuloy pala kurd mulat tamot